Dobar dan, dobrodošli u novi video o Photoshopu. U prvom videu kada ste se upoznavali sa interfejsom programa, vidjeli ste neke od paleta. Tada ste također vidjeli da paletama možete upravljati. Do paleta u Photoshopu preko kartice Window. Kliknite na karticu i otvara vam se meni sa paletama koje postoje u Photoshopu. Običnim klikom na opciju meniju, palete se pojavljuju u radnom prostoru. Kao primjer, kliknut ćemo na paletu History. Sada ćemo kliknuti na Color. Kliknite na paletu, držite levi taster miša i premještate paletu gdje želite. To možete uraditi sa bilo kojom paletom. Hajde sada da prikažemo i paletu Paragraf. Držeći levi taster miša također možete premještati. Palete možete grupisati da biste njima lakše upravljali. Sada ćemo paletu Color grupisati sa paletom History tako što ćemo držeći klik paletu približiti drugoj dok se ne pojavi plava linija na mjestu spajanja. Tada puštamo klik. Nakon što smo ih grupisali, držeći klik, možemo ih pomerati istovremeno. Paletu možete ponovo odvojiti držeći klik, kao i držeći klik ubaciti jednu u prozor druge. Tada će vam palete biti u novim tabovima jednog prozora. Paletama možete mijenjati visinu i širinu tako što postavite kursor na ivicu palete koji se pretvara u strelice i držeći taster povlačite miša levo desno ili gore dole. Sa desne strane ostala je paleta Layeri, koju na isti način možemo ubaciti kao novi tab. Ukoliko ne želite više da vam neka paleta bude prikazana, dovoljno je samo da kliknete na X u gornjem desnom uglu palete i ona će nestati iz radnog prostora. To je sve što smo vam pripremili za ovaj video.